yang nepi jam 8. Jalur baru berem, sarang orang Cikajang. Mantap. Incu Cikuray. Piuturing caritana. Di Pareman heula rada capek. Jalur baru berem edan. Kota hiji-hiji. Salah. Hehehe, siga tanyakan setan coy. Baru melewati tanyakan setan, langsung menyeduh kopi hitam supaya stamina terjaga. Pamajikan pejemedud. Bagi baru yang kesini, diharapkan siap napas. Begitu turun, langsung edan. Tanjakanna manjang guys. Potor Cikuray. Kumaha? Mantap. Iya mantap. Tuh, kahandap noge. Mantap jalur baru berem. Dilanjut lagi nanti. Pendakian malam guys. Mantap. Nembe rugi tabuh 721. Kumaha mantap Pak.
Mantap, mantap. Ripu. Hah, kumaha per logistikan? Aman. Ninyoh naon ini ninyoh naon? Kita buat STMJ dulu biar badan kita itu hangat lah. Mantap. Biar nggak kedinginan gitu. Mantap. Incu Cikuray. Featuring Incu Cikuray. Oke. Mana? Leles. Di handap seueur keneh ieu masih geus samit langsung. Jam 8. Di pos 2. Lanjut Pak. Kemana? Preparing heula. Sweeper aman. Ada kopi simpang asih, jadi aman, perairan aman. Jam 5 guys, sarapan heula jeung naga deula tuh. Alhamdulillah sekarang badai ngopi heula. Kopina alhamdulillah SMJ bebas sok SMJ kopi alhamdulillah. Anjing pada summit guys, keberangan tapi puncak guys.
mantap, incu cikuray. Cikuray mantap, cikuray. Mantap. Bayangan guys. Mulai turun. Posisi di bawah. Mantap sekali. Istirahat.
Mantap kudunana. Kudunan ieu teh sekitar di pos 2 ka pos 1 ka Basecamp. Kudunana wilujeng. Kedah kali ewang. Untuk kesarengan. Kamu balik pacabakan dulu ieu sampean tekenging. Pos 1 guys. 15 menit. Serap. Tanjakan edun pisan. Trekna mantap. Mantap.